ياسين حبيب الله رسول الله الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Kandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan Ustaz duduk dulu sebentar, tarik nafas karena Ustaz baru saja sampai dari pesawat, langsung kita bawa ke lokasi tabligh akbar. Jadi belum sempat istirahat sama sekali. Kita doakan semoga Ustaz Abdul Samad tetap bersemangat dan tetap sehat. Amin.